dohok siya paglag huriya. Tiyo mayamang, tiyo may anon. Tanggal 20 Mei yang akan datang. Jalong mo matupal pamasok-masok perbagasoni, dihuta, litong dihuta, di na pasok. Kami sedomas sa huta ni Bapak Oma, siya takas ko to, sa nagileng ko ho, udah kami habis aku mamulu seorang. Saya ada anak do saya ada baru pasal tahun. Anggorohan kami ya. Iko do kami tulit tong hiuta. Takasi ko to ho, bulu berlok kita iso sa pususia kilo. On na mulai berjolo. Rodo kami sudi sedarion. Pola ulang, lima ulang tangyang kuha-kuha. Kami ho. So di mana dia mau lain kami. Do ito namin. Nasoni niya mo hasuhutod Raja Lubangao, Raja Senturi. Kami sa dumasaruha. Isorodo, di ko kodok jujung, nabasato tangyang Panginoon, ang kiyama. Kiyuro ulat tanggal 20 Mei yang akan datang. Itu Panginoon ka. Gawin na sa abad-abad. Ang kiyama, ipadaw na sa abad-abad. Kiyuro nila mahang pasok. Kamu nalao, tubo na pasuri, manang isa pinagkatututa. Suasoni na mula di sana. Boy magkalalingan, upang tulungan ng naman ito hakta. Atong lolo namin itong muli, ay po rin na ilaupos ng rawa sa mga sao. Ikonus turohan mo, ang sulisin na nagkulahulan. Hula-hulan doon, nag-ibitong dokta. Postura namin, yung anak nito, doon mo, kahit kamu manawili ng gamin na isa, wala itong sunaw behari. Naruto namin iba kasang tangyang. Iba kasang tangyang asa tumagit, juga yung ibu na pasur. Asa balita kita bagay itu kalau sekarang. Akan keluar kembali hulu-hulu di sana. Karena mulai sa akong tuhan gaya dia tidak berasa. Atau los ketiga tu kami na ito. Tuk semua akan betul na pasur. Pasat dengan tangyang. Anggo naman yung pagi amat kalibatan. Tumpakan naman kalibatan tunauni tinadingin. Alay mahiti tanyang namin, rodo kami pasahator, siya nasa iyas kiroan namin. Suwag-suwali ng sa bumuat ka. Kita doon naman nagtuhuni. Mulutong isok to masatan, ang karadasa ay dahil matangga. Mulo anak nanguri na, tupak mo yung dahil, mulong-mulong-muli, ulus siya naman pasahan. Mulut yun, sa pumali pasahator namin yung dito, tupak na siya sa iyay. Alay, panupaki mga mataywaran. Atau boras mahamu saat itu pasok ilaw ng lahat ang nagulong may iyang kaganan boras mula mo siya tuwing ang nagtao isipin kita mo siya kung mo'y masih bubangan dia masih jalanan alayo khusus Samuel ini jangan main-main kau man lupa tulak kau dapat lebih tinang pinangan abang niyo gula tapi na may panguri tulak kau habibo selama aman kita lawa perpadaan sa darion tiur mo lawa mo na kayo alay, ingat pesan dari dengar itu korban perkawinan orang Kristen bukan untuk main, untuk sungguh-sungguh sehidup semati. Hahologi ma hahuranganna, hahologi ma kelebihanna, hahologi ma cantiknya siapa adanya. Ade, suasana nang dorong kau, debujudo, nampai takas do sekali lagi tertahan beda, langsung ano. Nagur juga, tulang nagur juga pernah berdua. Kakek harus susah berdua. Ibu saudara kami dua bangga. Jadi lo mahami majalah kamu dengan nami pasal tentangnya. Waktu mana masuk aku, tiup belum kita ibu napa suami dia nalahoro. Aman permusikan. Pasal ton berbudi hulu karya ton tua suhuru dalam tentang yang nami. Dia mewarnai berbudi bantang-bantang. Tuntakas pasu-pasu yang dua loli soksoni tasbi para hari paso soksoni bukan masuk sebagai hari paso beliau nasa bedaras baik ma aman nahobat itu sih